noreba nashtama yo mu mwanya kwa VIP omwanya kugurimu very important persons very important people nabo bija kusabalala bija kuriya sente zabo direct lekanzo wa guest of honor wo mukoro honorable wewe kuchakara ne chakaba no munyana ndakumangumba honorable nkimwe ni mwe mwijo myanya nkeji bija kuriya sente wotajiremu yoburamu nubaho buta. You see, omwebembezi nichukuru kuba n'abantu bawe ninkunda ka China abo kuba nayamba eminyeto yitu abo kuba na leta entertainment ombantu bitu atko kusibana ka China nkogu omurigara west omurubushenyi ka China n'omuntu w'abantu ngaona reboto ya njura bareva TV West mazima Rafael Majez member wa parliament wangai igara west bushenyi wijo muri yezi mbeho yona wija kuhagera ka China ona ka China yaro hono itwembeho karo honorable kankureke oyenywere ka chai Satan lewe bari mnonga but ekikuru cyo mukoro nkogo no kubagara etaranta zeminyeto yitu. The development of our country cannot ignore the talents of our youth. And this is the beauty of Kachina. Thank you very much, Honorable. We bari mnonga. Thank you. We bari mnonga kumonoreba TV West ba Honorable nkabono bashanga mikoro ya Kachina iwo ijobe tore ya bija. Naza kumura mukache leru kuletere Kachina wenyini lebeka mtu warga TV West ninkunda wakunda program Sabalala kana mazina ni Sarah Mbesti nyaburo takarga.